ne možeći to da go nadmine, kako formalno svoj karakteren jas i nedostatok slavost koja čustva, Pendarovski ili tije okolo njego, se nadprevanuva koji poveke po nas da se nadredi na tije poluprazni poštadi kada što se obraka. Govorot na omraza ima ime i to ime i prezime Estevo Pendarovski. I nego gledam dneska Pendarovski da se izvini zato što toji samo su navredi govor na omraza, može da bile silen, proćem kako i sike slavi ljude koji se predvodnici na ovoj govor na omraza. Stevo priveriti. Ne je loša ta rabota što može da ti se sluči da zadobiš izvoj. Ta fotelja, tije udobstva, vili, Mercedesi, logistika ne ti se nasledeno pravo ili donesene od doma. Tije mu pripadja na narod. Zato nego gubi razumot i prestanicu na vredite. Za tebe imniot predsjedatelj Gordana Siljanovska-Datkova je to što je Lionel Messi u futbolu. Golem delu toj pritisak na Pendarovski mu dovolja to što čovjek od tebo nebrano. Duji i Jali Ahmeti postojano isporačuva uslovi za podrška Viktorija Krug koji Stevo mora da ih plati. Ti je isporača jasen ustav za podrška, a to je neka sakale ustavne izmene. To dogovore smo i včera, a deneska od ovde od Prilep i Aleksandar i je predsjedatelj Gordana Siljanovska-Datkova go potvrdija. Ustavni izmeni po diktat na Duji nema da ima. A to što je važno, da je najkigo narod iz Makedonija, ovdje 12 dena, kako se sobira, so kakva emocija, odlučnost i želba dovolja da ne podrži. To suzdava ogromen tovar za nas i čustvo neka ne smeme ova doverba da ja prokockam. Morame da vidimo najdobri od bilo koga do svega i od bilo koga do svega ove 3 decenije. Zato moja ta ponaka dotije od Duji i niti iz Mekeri, nego gumine od rakovodstva na SDSM, od ovde, od Prilep, od grada Keraj. Neka pomina vremeto koga može se Ali Ahmeti i Duji da ucenjuva. I majki mu ovoj narod zajedno s nas, ovoj narod koji se vrati u Makedonija od svoje rase. Ovoj narod je toj koji što treba da vlade i upravlja se Makedonija. Nema neke privilegirani građani od prst i sviđeni od 110. Dovolja narod po svoje to, dovolja narod po Makedonija. Najprvi na 24. april, a potom i na 8. maj. Makedonija postavno će vide Gorda i Makedonija postavno će vide svoja. Sakam 2 poneke od ovde od Prilep da upatam do Unije, členovi i simpatizeri na SDSM. Nemojte da budete lojalni na tije malkumina od rakovodstva to vaše, iz Mekeri na Duji, koji što čeka koska da im prvi nekoj od Duji za da bida zadovoljni, bo udobnite svoji kabineti koji što se plateni sa vaši narodni pari. Na siti im je jasno, deka Fomaro zapomene koalicijata Tvoja Makedonija će povedat na sljedeće parlamentarni izbori. Na siti je jasno deka Gordana je inni od predsjedatelja Makedonija. Dojdete i pridružete mi se.
pridružite mi se za da ostvarime skorat osnovna cel, a to je posle 20 i kusur godini krađba, osiromašuvanje, kriminal, ponižuvanje i omalovažuvanje na Makedonija od mala grupa rakovodstvo na Duji, da go pratime konečno to rakovodstvo opozicija, a posle 8. maj jaz vetuvam odgovornost za sve koje što se ogrešu pred zakonom i sve koje što spodili kriminal na Makedonija. Da go sprečime grabežot na Makedonija. Skorata grupa na naši sodrajani na koji što sakam da im sovrata. Se oni je koji što sakam da gi ignorira, a to je izbori. Sve na toma. I navodlja zamerka koja što objektivno sigurno ih je najda. I go našite politiku. Luti se nekomu. Misla deka svite političari si isti, a pokažaka neka ne sme isti. Jaz nemam alatki instrumenti od pozicija na opozicija da vi vetuvam čuda. Čuda se ne возможно. I sve koji što vetuva čuda ne govorim istina. Možda da vetam realna rabota, mnogu potpis ozi za Makedonija da bude transformirana bo država takva kakva što moja ta, vaša ta generacija sakaše da vidi. Nema me poveke sinovi i kerki za gubenje, nema me poveke umovi za ispraćanje napora od Makedonija. Izlezete i glasajte, vaša ta podrška mi je važna. Izlezete i zaokružite na broja 2 na 24. april, a potom isto to povtorete ga na 8. maj. Pridružite se da promenite koji što se čustva na svekaren iz Makedonije. Dragi prijatelji, brati i sestri, profesorkata Gordana Siljanovska-Dapkova je rešenje to za predsjedatelna Makedonija. Žena su principi koja nepokolebljivo verujem opravdat, obrednostiti vo Makedonija, koja ima svoj stav, koji može da mu se dopada nekomu ili ne, pa da do kraj se bori za nego, zato što veruje vo nego. Gordana pokaže lojalnost kon svojite principi i jedan od najdobrih eksperti i poznavači na ustavното pravo i politički sistem. Bravo ti, koji što ove godini gi gazeše nemilosrdno ova vlast na Duji SRSM. Na Makedonija i treba predsjedatelj, a ne izmekar na Duji. Brelijata se teški, no izborot Nikola Šteru pojase. Za okružovanje to na broju 2 i podrškata za Gordana Siljanovska, novi izbori za predsjedatelj, podrazbira izbor za Makedonija koja će bide povtorno gorda, za Makedonija koja će ima čvrsti stavovi i kičma koja nema da se vitka. Ova ne je Makedonija što je sakaš i ja zaslužuvaš. Ovi izbori se posljednjata šansa za spas. Šansa po koja možeš da veruješ. Izbor po koji mora da učestvuješ. Makedonija ti je jednostavno zemlja, no promenite se moždi i ti je, dragi prijatelji, se na dohvat. Pobednik od ovih izbori zajedno s vas, narodna Makedonija, Gomaro Dapamane i koalicijata tvoja Makedonija. To je istinskata sila za promeni. Koliko ova politička struktura može da napravi promeni. Vlada na ove izbori će sostavi koalicijata tvoja Makedonija predvodena od Gomaro Dapamane. Od vas zavisi da li ta vlada će ima 61 pratilnik koalicijata tvoja Makedonija predvodena od Gomaro Dapamane ili pak će treba da pravime nekakvi kompromisi. Ova što gledam povekao siguren su 61 se возможni. Zajedno da ispišemo istorija. Ajde zajedno! Nema zapiranje, ne svega. Nekoga toliko je blisko povedata
i koga promenite se na dopada naroda. Birate delo da ove promeni. Znam da ga ima tako bran, da ga takvi promeni se возможни, zato što go gledam toa cijelio izmjena period. Pa narodot mu je dosta od izmami, dosta od bezredija, dosta od kaosa i korupcijata. Ovaj narod se protistavljao sekova za teški momenti. Sekova znao da se izbori za svojeto. Imam privilegija da vidim ta želja za promjeni. Na sekade iz Makedonija izminatite 12 dena. Jasno je deka promenite dolja. Narodot si dolja po svojeto i saka da si ja vrati Makedonija po svoj nace. Makedonija će napravi me postorno gorda. Makedonija će bide postorno tvoja. Promenite mu vaši nace da ste živi i zdravi. Se gledame naspora postorno napriven. Od vrata na vrata na Bončejca i na sekane napriven. Postan je blagoslovi naša ta Makedonija.
I ty rozsypać. Tak, z tego co z tego samego grozi. Znaj na co? Znaj? Ujdzie za to. Tak, ujdzie. Może nie za, ujdzie. Nic nie będę.